Su avi amb l'acordió su una escarier que montava en nau a la sala del restaurant. Danzavo l'aburreio e all'ultimo moment che danzavo, quando io passo un minuto, vedevo che aquella pose che cani passavo de sus, che diceva che io sulla carriera, che facevo come che ero entrando de baixar, tornava montato una baixada de truca 3 centimetri, la pose petetta. E un tipo passò, tommo il cavo, dintre un lesibirro che era pleno de plumo e de diubet, de las aucrudes canals. Per dir a aquell pobre home que havia amb l'electricitat a la cucina, ma a la cava jo per l'electricitat, atrapet una vieja lanterna a petrol, se metet a tinur el trauc, se metet a cridar al tipe, que sabien que era que era tombat de sus, i diet, va placo, i diet, van arribar per placo, que soy tot ple de plumo, soy di la lesibirro. E fa que l'aneu cerca com pueblo, que d'arribat semblava un lugar. Allora tot el món a rire,